Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi tak ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Namar ka jingjor palat ka khayi pateng jong ki Jylla ha kasnong Ishamati, kabaran sakathain kapot bat kari Bangladesh. Ha ka khatwai tarik matabna jemang 8000 kat khandai. Ki dikhot jong ka Khasi Students Union, South Khasi Hills District Unit. Ringkat ke jing senran lang ki katu kat ni ki noilam jong ka KSU Central Body, hapo ka jilam jong Assistant Publicity Secretary usamla O Marbanyang, bat u Education Secretary usamla Redion Nongrom. Ringkat ke jing lang bat ka office jong ka SDO bat ka Knat Labor. Kila hiar lai khandra ya baro ki dukan ki baran hagni kasnong ki basong da ki Jylla. Hakan ni jing Jurip kani ka kanhon klala babon ki dukan ha kasnong Ishamati ki balasong khayi de ki Jylla. But haba Jurip ki kot kisla bon naki kimdan ki trading license kumjo ki labor license hakaba danro ki bam shamla prathamai ni renew wala ka tarek kalakon kumta hakani gasngi ka KSU kala khang talano ya ki arpo artli ki dukan jo ki Jylla kawai pat ka balabo hakajing ya ki dikhot jong ka KSU kumjo ya ki bor sarkar laang bah ba ka nika kanhon kadang Jurip ki kot kisla jong ki Jylla handai lawan pat ki Kynthei Khasi ki bala kamtra ya ki dukan bat kumjo ru ya ki Jylla kom Kurim jongki bat da peniru da kisaki kata da kapapani ya ka marriage certificate अच्छा बंद करो ये बंद को दो हमको दो कागज जो जेरॉक्स पे है हमको दो Khasi dah clear तो dah clear kan ये dah kan oh memang kan ni हम सोचा 20 तारीख को जाएगा तो थोक खतंग ni ban renew ke label ni ngap ban blok nak ke label jong ni Baik saya. Baik please. Baik please. Yang ini. Kira di yang ini. नाइस सर भाई का ये सप्ताह में जाएगा Trading license दिखाओ फिर तो मालिक का दुकान मालिक का नाम 125 baik pilih bagi jenjang ni dah kelap ingat license ni kena dawan dawai ki beri wang sasia tip dah simpang ni nang ni semua benda betul semua Kenapa dia tu mengejar Mary? Kenapa? Kita nasal,